ei. tere, minu nimi on Toomas Argel. täna on mul 19. mai 2018. My name is Toomas Argel. Today is May of 2018. Oleme siis Eestis. Ja siin on mul Rapla omakond, siin samas Rapla ligidal. Nüüd Kehtna poole ehk Altus. Ja see pisike järv siin. Pisike järv, 700 korda 200 meetrit. On Vigala jõe üks niuke ühendusosa. Ja millest me räägime? This is Estonia, Rapla County. We are nearby Rapla, about only 6 kilometers. And this to the south, to the by the road. And this lake, named is Öökulli Lake. This means over lake. And this is connected with Vigala River. It's not very big, if you see 700 and 200 meters wide. Yeah, 200 long and 200 meters wide. And this is area. There is a flag. Sitting places like to make midsummer festival here. Local people. Kohalikud teevad siis siin jaanituld. Ja see ongi niuke lõõgastumishetk, et Rapla on ikkagi linn nii võttes. Väike linn, aga ikkagi on linn. Et siin nagu jalga puhata on täitsa normaalne. Kui tulla, siis tulge Raplast läbi, 6 kilomeetrit siis Türi suunas ehk siis Paide maantee. Ja kui muidu üles ei leia, silt on ääres, alustab Valtu muidugi, see ongi Valtu küla, siis siit vasakut kätt, kui Tallinna poolt tulla. Et on seal üks Trahteri silt, sealt keerake sisse, kui Öökulli tänavat ei näe, siis just seal Trahteri hilju sisse keerake tagasi. Ja siis 2 tee otsa, siis teine tee otsa, esimene on seal Laululinnu ja teine on siis Öökulli, ehk see ongi see Öökulli. Toob siia samma, sealt on 300 meetrit või 400 meetrit. Jah, Öökulli järve äärde ehk siin, kus me olemegi. Praegu suund on nagu ida poole ja selja tagant me tulemegi siis. Igaks kus näitan siin. So what's way we coming? This side we coming. And this if you coming to Tallinn, first to the Rapla, and then to the Rapla, turning you the left side by the road. There's label Türi 15, but you need only 6 kilometers. Valtu village, even less. And if you don't find it, this place first, then into Valtu. After Valtu label, village label, you write. See? Yes, and then you write about there was label Trachter. And then you turn inside and then turn back, U-turn and go to cross back. Where is Öökulli? First is Linnulaulu street and the other is Öökulli street. They're labeled too. And yes, and it's not far about Tallinn. Wait a second. To Viljandi road must be right 57, 58, 59, 65. Not more, only 65.
Yes, only 65 kilometers to the south, at Viljandi road. At Viru road on about 65, about like that, not more. noh, ja siis ongi praegu, vaatame kõik. Today is 60 degrees Celsius plus until 20. Now it's 16 or even less, a little bit. Praegu on siis 16 kraadi umbes sooja. Päeval natuke soojam. Pärast seda kuumalainet, mis siin vahepeal oli, siin 25 kraadi, siis 28 isegi. Siis nüüd kuukus alla umbes 8 kraadi. Pärast viikma. Panen mõned pildid ka ja this is end with this video. Lakes 26, 26. Estonian Lakes. Ei ole, vabandust, valetan. Ütlen kohe. Lakes oli, Rivers oli 26 ja see on see I like this lakes about only 4 or 5. I don't remember. 5 probably. Yes. Hopsti.